Zdravo svima, evo opet, sad ćemo snimiti malo moju ulicu ovu, da imamo malo ove kuće, kakve su, da vidite. Ovdje je kuća do kuće sve. Ja. Nije ko kod nas, rastavite. Ovdje se kuća do kuće blizu. A ja. Ko vija lijep dan. Malo hladno. Zima. A ja. Nema vamo. Evo na drugu stranu. Evo tu pašću. Evo vidite. Vidite. Još malo ovamo na desnu stranu. Vidite kako kod njih kuća do kuće, samo auto može dijeli dvije kuće. Eto. Evo vidite. Ja ne znam ako vam volite ovaj kanal, jebi ga, pretplate se, subscribišite, napišite šta bi volili da snimim. A ja. U mene telefon gotovo ispao. Stao sam kod ovog kombija. Idemo sad. Od gore je cesta glavna, ali gore nećemo. Da idemo ovdje. Ne znam kako će ispasti. Ovaj se kanal zove Život u Americi. N stavite posebno N. Znači, kad staviš Život u Americi ima 1000 i neki. Znači ja sam morao staviti N da bi bio moj, da bi me lakše našli. A ja. Napišite šta na kanalu. Napišite šta bi volili da vidite. Da li vam se sviđa ovo? Vidiš ti kako je kod nje kuća. Evo, samo jedno auto može stati između dvije kuće. Evo vidite. A ja. A ja.
Malo sam uzeo biciklo da snimim. Sad će ovaj Halloween, oni zovu Halloween, u nas se zove, kako mi kažemo tamo, one djeca idu pa nose bombone, traži bombone, narod ostavi pred vratima, dijeli bombone. Kako se to kaže u nas, ne znam. Sad će to za sedmicu dana. Eno aviona gore, ode. Eto, malo još to. I to je to. Vidite, smeća sredom voze. Ostavije ovoda kante ove. Dobro, će biti malo kraći video. Jebi ga, svašta nešto. I ovo je, kako da kažem, pošto čovjek živi ovdje i ovo je u sklopu, znači život u Americi, ja šta da kažem. Vidite, lijepi kuća. To bi bilo sve za ovaj video. Ostavite like, subscribe, šta hoćete. Ako volite video, pretplate se, zapratite. Idemo dalje. Sretno.